Awas basah juga karena hujan. For this challenging and heavy away match. We focus on ourselves. Hari ini kita tidak tahu bagaimana nanti untuk draw di babak pertama. 90 minutes. Mulai dari awal We need sampai to fight. 90 We menit. need to fight against them. 90 Kita harus minutes. berjuang, guys. And we already know the game here, guys. They're not gonna give a fault to us. They're not gonna Mereka give tidak akan penalty kasih to us. foul. Wasit And tidak akan every kasih foul time untuk kalian. we try to fight for the ball, they will whistle the fault against us. So guys, Pada I saat don't kita care. duel, I mungkin don't akan care. kasih foul juga If mereka. they give fault against us, we just stop in front of the ball. Every time. Kalau Guys, memang make a kasih fault. foul I untuk want mereka, to see kasih berhenti. everybody Dan today tidak main mereka with cepat. energy. Ya. Everybody focus on the game. Kasih Stop in energi. front of the ball. The ball goes throw in, give a little touch, the ball more fast. Kalaupun We memang need throw in, we kasih need kasih to keluar win this bola game sedikit. today. We Dan need to bisa win mereka this main game today. cepat. Guys, if we want to rest with our family, we need to win today. Kalau kita mau Okay? keluar Let's go. sedikit.
Baiklah, kata dan hadir sekalian, jadinya tadi babak pertama telah usai dan skor sementara 0 untuk Provinsi Samarinda, 1 untuk PSM Makassar. Kita nantikan untuk kick-off babak kedua. Wax, thank you. Terima kasih untuk Wax dari pemain Provinsi Samarinda dan Medik, Habib dan jajarannya, terima kasih. Dan semua yang sudah menyaksikan the match kali ini. Dan When we go to the hotel, we travel, think what we can do better. Dan saat kita Tomorrow afternoon